Tugot, ti napalabas. Tinapalabas, maragragsakan ni Lindon, gaputi yaan nugutan ni Diana iti kayat na. Nakuna ni Lindon ngagbalinda na ragsak, gapu iti panang sungbatan ni Diana iti idat-daton na ngayat. Iti daytamat lagun daway, rimwarda brando kan Lindon, ket nagturong dagito iti maysang establishmento, tapno gumatang iti sabong anginginaen, akwentas nga isagot na kan ni Diana. Kinasarita mo't ni Diana ti inana anu mabalin. Di nan soblyan ti mading arabid na, ket idyan nan ti agsugal. Nagkarimot ti Donya iti dayta nga imbaga ken Juana ti anak na. Iti sabalya bangir, kinasarita ni Celia ni Gardo. Di na magtinaud-udi no adda malagip na iti napasama ken Juana. Ngem insungbat ni Gardo apulos nga awan ti malagip na. Iti may sarabi, nagsarsarita da Doña Dolores ken Diana. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, ti napalabas! Anya, kayat mo asawan, di mo kayat day taakwentas, anak ko? Wen, mama, sa anak a materialistik a babae, jak pagan ano nga uray na balor ti kwentas. Diana, no kayat mo, itad mon kanyak ti kwentas. Anya? Kayat ko mati ag isuot iti kasta akwentas, Diana. Magustwak launay day tadaya mon akwentas. Ngam, amangan no agpungtot ni Lindon, no makita nang adakan ka daytoy akwentas, mama. Ha? Pasensyakan, mama. Saan ang mabalin nga isuot mo daytoy akwentas? Diana, mabalin ka di nga ikatam ti kwentas di tatengad mo, anak ko? Apay ka di, mama. Kayat ko lang nga isuot. Uray apag kanito lang. Talaga ngamin akayat ko ti agisuot iti daya mo na kwentas. Nangina ngamin da ita. Sikaan talaga, mama. Di kan makaid na. Aging gaad di mo maisuot daytoy akwentas. Agpagpakaasi ak, Diana. Kayat ko nga aprusan kan isuot day ta akwentas. Mabit lang nga rod, mama. Taik katak manipod dito'y tangad ko. Oh my God! Pagbagay ko launay ti Diamond akwentas, Diana, anak ko. Makita kiti dakkel asarming tilangak, adada pimintasak. Mama, Diana, siya kung timang idulin iti dayto akwentas, no dimon kayata? mama, kasanon no sa pulan kanyak ni Lindon dayta akwentas. Ibagam nga indulin mo lang iti silid. Anya? Sigin, Diana. Uray dito'y laang silid ta maisuot ko dayto'y akwentas. Dayto'y ngamin aklas iti kwentas ti inararapap ko, anak ko. Ngam, mama. Diana, please. Talaga akayat ko nga isuot daytoy akwentas. Ibagam laangan kinilindon ang nakadulin daytoy akwentas. Wadyak mailadawan ti kinaragsak ko. Kabayatan ang nakasuot kanyak daytoy akwentas. Apay asan arumrumar iti seledyo ni Mama, Diana. Aldawan. Ha? Kwa? Nakariingan ni mama. Ngam, di na pa'y kayak ti rumwar. Kasta ka di? Oh, ayan ti kwentas mo. Apay adi mo insuot. Indulin ko ti kwentas iti silid. Jakmat kayat nga isuot tinginginaan a kwentas. No addaak di ti unag ti mansyon. Ti kayat ko, kanayon ko maan nakasuot kan ka. Ad-adda ngamin nga agminar ti kinapintas mo. No nakasuot kan ka tinginginaen a kwentas. Pasensyakan, Lindon. Isuot ko lang ang ti kwentas no rumwara. Awan gayam, rumwar tayo ta. Sa dino? Mapantag pa siya. Agmoling ta do.
Sapay la ko ma, tadi nagpaayon iti day tangawis ko. Lindon, Please, umanugot ka kuman. agkad-kad tirik na kasumurot kan kwa na. Ngam, agpamarangak laangan anasaya atak kan kwa na. Oh, Diana, napauli magkamatan. Agpalas kan, taintag pasyar. Mama, pangaasim. Ikatemon ti kwentas iti tenged mo. Ada pa panan mi ka ni Lindon. Alaam tulaangan kanyak no agsubli ka. Saan ang mabalin? Sa pulang kanyak ni Lindon day ta kwentas. Oh, anya ka matan, Diana. Buludek laang mati kwentas. Kaslasaan ka nga anak. Nagpaidam ka. Anya? Sige, ikatakon ti kwentas. Oh, atoy, kukam laang. Mama, apay agumurgura kayo matan. Mabalin nyo mat nga isuot ti kwentas no awan ti papanak. Wen, kukwam laang day ta kwentas, Diana. Ala, rumwar kaan. Amangan urayan na kan ni Lindon. Agpili kan iti kayat mo agatangan. Ado ti pagpilyam dito yung mall. Lindon, adon ti ginatang mo apara kanyak. Husto day to yan. Sana mabalin. Asawain kanton. Ket ti kayat ko. Maitad ko amin a kayat mo. Naganos mat kanyak ni Lindon. Nagtanang tigaraw na no kakuyog nak. Kasla awan da, kas nga aramid na. Wanya, nakapili ka ka din? Saan pa'y, Lindon? Mutoy nga ro din da kita imot mo. Siya kong timang imet. Siya kon. Adon ti imat mo. Kabaulak da ito'y. Please, Diana. Itad mon kanyak da kita ginatgatang mo. Ta siya kong timang imet. Okay. Sikat ti makaam mo, Lindon. Aday ta, awanan ti imet mo. Makapili ka na naimbag iti kayat mo. Talaga nga awanan ti kayat ko agatangan. Kayat kon ti agsubli dya mansyon. Okay, ngamsakbay na. Mapanta pa'y mga niti restaurant. Mabisina kon. Sige, Lindon. At dalatakan ka dayta. Mapanta nga rudan. Isab ityo dita diding dagiti ladawan mi. Doña Dolores. Simpahin nyo anaimbag dagiti ladawan. Diya kayat amabangking dagiti ladawan mi itiday di Roberto nga asawak. Amuyo ka di asyak ti sigod nga akin kukway tiday to'y amansyon. Ginatang lakanyak ni Lindon. Kasta ka day, Doña Dolores. Wan, tandaanan nyo day tangayimbagak kada kayo, ha? Asyak ti sigod nga akin kukway tiday to'y amansyon. Doña Dolores, tandaanan me. Agsublimat lati kinabaknang ko. Gapo taasawaanan ni Lindon ti anak ko ani Diana. Agbalinak ton aray na dito'y mansyon. Tandaanan nyo mananday ta, ha? Doña Dolores. Ala, kalpasan na may sabityo amin dagiti ladawan, isaganaan dak itinaimas asidaa. Magustom ka dito nang ipanakan ka restaurant, Diana? Wan, Lindon. Magusto ha? Anyan, apay kasla mababayin ka? Nagtanang lao na iti panagtigtignay mo. Pasensya ka na. Sa anak pa ngamin ana irwam, akakuyog ka. Kasta ka di? No kasta nga rod, masansantan arumwar. Tapno mairwam mon ti bagim kanyak. Anya? O atoy, kanam dagitoy. Mangan ka iti ado. Sayang dagita no santa maibos. Agyaman ak Lindon. Ngam, napsug akon.
Okay, saan ka pilitin, no di mon kabalan. Mabitlang, ha? Apay? Punasak na kita bibig mo. Anya, siya kon. Siya kon, Diana. Um, Punasak iti tisyo, ha? Agyamanak, Lindon. Naglailo kanyak ni Lindon. Talaga ana idumduma ti ugali na ita. Itala ang amakitak kan kwa na ti kastoy. Ibagam lang no kayat mo tiag subli di mansyon. Total, nalpas tamat anangan. Wen Lindon, agsublitan ija mansyon. Nakagtangtan dito yung mansyon, Diana. Wen Lindon, Mabitlang, ha? Siya kung timang ilukat itiri daw mo. ha? Ala, bumabakan. Agyamanak, Lindon. Ala, siya kung timang imat kadagiti ginatgatang ta. Umuna ka na sumra ka dyan mansyon. Sige, Lindon. Agyamanak manan. Wow! Nagadumatan ti ginatang yu ijay mo, Diana. Kukwam ka di amin dagitoy. Wen, Mama. Ginatang amin daytan ni Lindon. Oh, apa yan nagsennaay ka? Rumbang kuma, anaragsak ka. Gapo tayong gatangan na kaitinagadunga usar mo ni Lindon. Ulitak nga ibaga, Mama. Saan adagita aba nagtimang kadragsak kanyak? Ha? Tilaang napatag kanyak. Titalinaay, ken nawaya tayo kumang agdakiwas. Inaramid ko laang daytoy. Gapukan ka, Mama. Diana, Sapay la ko matatong palam ti karim kanyak. Adi mon sublian ti madi nga aramid mo. nagkariakon kan ka, anak ko. Nagbalbaliw akon. Saan akon nga agsukal? Agyaman aknukas na, Mama. Diana, Apay ka di. mabalin ka di, abuludat mananday ta akwentas. Total, ada ka matan dito yung mansyon. Ha? Ala, ikatamon ti kwentas, manipod di tatenged mo. Kaya't kumanan nga isuot, anak ko. Ne. Adamanan makan analuto dito'y lamisaan, Celia. Wan Tata Ignas, nasapak ang nagluto itay. Maragsa ka nak. Adamanan naluto ang makan dito'y lamisaan, Celia. Talaga nga awan tinagdumaan niyo iti day di asawak. Tunggal sumang petak idi nga aggapo iti trabaho. Addan naluto ang masang petak. Kasta ka di, Tata Ignas? Wen, Celia. Agpada kayo ang naimas ti panagluto na. No adda makita na amabalin ang mailuto ito kusina. Agluto mutten. Amom, Celia. Agpada kayo pa'y anapintas iti day di asawak. Anya? Sa anak mat anapintas, Tata Ignas. Napintas ka, Celia. Adda ka din pamilya. Asawam, ti kayat ko asawan. Ha? Balasang akpay, Tata Ignas. Anya? Dahita kinapintas mo. Balasang kapay laeng. Awan pa'y tinagbalin akayan ayat mo. Kwa? Adamot idinagdaton kanyak. Ngam pinaay ko laeng, Tata. Ha? Apay apinaay mo? Mamartat ngamin, Tata. Anya? Allah, ibagbagak mo ti pakasaritaan ti biyag ko, Tata Ignas. Kababain. Anya kumahangay ti pagbainam, Celia. Ungayam. Kasanon, no addan to pa'y agdaton ken ka.
Silulukat ka di pa iti pusom nga agayat. Ay, siyempre mo't Tata Ignas. Silulukat latan no adda agdaton. Aya? Mala. Agtugaw ka nga ruden, Celia. Taglang lang taamangan. Dagardo kan alona nga'y, Tata. Saan da pa'y asim mangpet? Mangandan to no sumangpet da. Duwata pa'y laeng nga agsango amangan. Awan ka diti madlaw mo ka ni Tata Ignas, Alona. Anya ko matimadlaw ko kanita, Gardo. Nakaragragsak kami nakasarsarita. Basta, mariknak kan kuha na dahi ta. Anya? Naidumduma ti aura ni tatang mo ita. Sana kas iti sigud akas lakanayon ngagpampanunot iti naunag. Kasta ka di. Nasaya at mat nga ron no kasta. Ngamin, nabayag atsak nakita ang naragsak ni tatang. Alona, Husto ka. Kanayon ang kasla na unag ti pampanunutan ni tatang. Celia! Celia! Ni, Ayan mo! sapsapulan na ni Manang Celia. Adda aklaan dito'y likod ti balay, Tata Ignas. Apay nga tasapsapulan ni tatang ni Manang Celia. dahi ta ti jakan mo. Basta ti may bagak. Naragsak ita ni tatang mo. Mapantan injay sentro, Brando. Doña Dolores, apay akas na ti suot mo arumwar. Anya ko may bagay mo't kanyak ti minis kay ko. Doña Dolores, sana gaputan na wayakan na mapaniti kayat mo. Kat agisuot ka matan iti nakiting apalda. At iwan pa yun kiti agtutubo. Brando, di naklatan ni kaskaso. Imanehom latan ti kotse kat mapantan ijay sentro. Kayat ko ti agaliwaksay. Ay, mabainak. Bumaba akong dito kotse, Doña Dolores. Anya, apaya bumaba ka, Brando? Mabainak ang makiabay ken ka. Ang mga noy bagada pa akayan ayat ka. Saan ka di? Anaadaan tamot iti relasyon, Brando? Di mong dakdakamatan da ita, Doña Dolores. Nalpasin na jay. Ah, sige, itulod ka lang iti papanam. Ngam sa anak arumrumwar iti kotse. Nabayag sa anak-anak kaaliwaksay. Isungag pag napagnaak ngagpasyar ita dito'y sentro. Dinakmat ngamin kayat ako yugan ni Brando. Dolores? Ni General Barbosa. Iso ti umasidang kanyak. Anya tar aramidan na dito'y sentro. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Gagayem, di uliwayan adenggen, di tuloy, tinubela tayo ang napaulwan. Tugot! Di napalabas! Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.